sam radio u osnovnoj školi, šta sam radio kao student na fakultetu i tako dalje. Kaže se da sam, postajući kritičar komunističkog režima, početkom 80. godina razvio bliske veze sa grupom srpskih nacionalista. Kojom grupom srpskih nacionalista? Nikakva grupa srpskih nacionalista tada nije postojala. A oni pokušavaju smišljeno da neku grupu srpskih nacionalista lociraju u 80. godine i da tu grupu proglase za uzrok svih zala na balkanskim prostorima. Pa čak tu grupu pokušavaju identifikovati sa celom Srpskom akademijom nauka i umetnosti. S kim sam ja stupio u kontakt? Sa Ljubomirom Tadićem, ocem sadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. I sa samim Borisom Tadićem. Sa tadašnjom suprugom Borisa Tadića, Veselinkom Zastavniković, sam bio uhapšen na predavanju Milovana Đilasa. I zajedno s njom pušten iz zatvora 84. godine. Družio sam se sa Milovanom Đilasom, družio sam se sa sadašnjim notornim srpskim izdajnicima Nebojšom Popovom, Vesnom Pešić, u njenu kuću odlazio Vukom Draškovićem, družio sam se sa Dobricom Ćosićem, koji je nedavno u jednoj svojoj knjizi napisao da se smatra duhovnim ocem Zorana Đinđića. I nikad za sebe nije rekao da je nacionalista. Niko od njih nikada nije rekao da su srpski nacionalisti. Nisu se tako eksponirali. Uglavnom su to pripadnici takozvane praksisovske škole mišljenja. To je grupa disidenata unutar marksističkog pogleda na svet. A ja sam se tih godina eksponirao kao srpski nacionalista. Jedini sam srpski intelektualac koji je 80. godina za sebe javno, otvoreno i na svakom mestu govorio da je srpski nacionalista. Zato su mi knjige zabranjivali, zato nisam mogao da se zaposlim, zato sam progonjen na različite druge načine. To ne znači da nije bilo drugih srpskih nacionalista. Bilo je. Milioni ljudi su i tada bili srpski nacionalisti. Ali među srpskim intelektualcima nije bio ni jedan dovoljno hrabar da se isprsi u javnosti i kaže ja sam srpski nacionalista. Nije bilo ni onih koji su za sebe mogli da kažu ja sam antikomunista. I takvih nije bilo. Nego i ako su kritikovali komunistički poredak, to su radili unutar te marksističke ideologije. Ja sam ponosan što sam bio tih svih godina jedini javno eksponirani srpski nacionalista. Zašto drugi nisu? Bojali su se represivnih mera komunističkog režima. Nacionalisti su bili progonjeni na najoštriji način. Ja se nisam bojao. Ja se ne bojim ni danas. Nikad se nisam bojao. Ničeg ovozemaljskog se nisam bojao. I za mene su uvek u mojoj delatnosti postojala samo dva ograničenja. Kako bi to rekao Immanuel Kant, ograničava me moralni zakon u meni i zvezdano nebo iznad mene. I ništa više. Ni zakoni, ni sudovi, ni sila, ni država, ni međunarodna institucija, ništa me ne može ograničiti ako smatram da postupaju nemoralno, nepravedno, protivpravno. I na to sam ponosan. Kad pogledate tu optužnicu, možete da vidite još nekoliko smešnih stvari. U tački 4 se kaže da sam u junu 90. godine osnovao stranku Srpska narodna obnova. Neverovatna laž. Nikad nisam bio ni član stranke koja se zove Srpska narodna obnova. Nikad u životu. Srpsku narodnu obnovu je 6. januara, ne u junu 90. nego 6. januara 90. godine u Novoj Pazovi organizovao Vuk Drašković sa Mirkom Jovićem. A ja nikada nisam bio član te Srpske narodne obnove i nikada ta Srpska narodna obnova nije preimenovana u Srpski četnički pokret. To zna cela Srbija. Baš briga gospođu Dal što ja pred celom Srbijom imam nepobitan dokaz kako tužilaštvo laže. Oni se na to ne osvrću. I to nije jedina laž. Pokazat ću vam ja još mnogo tim lažima.
Kaže se dalje, na izborima u decembru 90. godine njegova stranka je osvojila skoro 100.000 glasova. Laž. Moja stranka nije učestvovala na izborima 90. godine. Uopšte nije učestvovala. Moja stranka se zvala Srpski četnički pokret i komunistički režim koji još nije bio reformisan, koji je predvodio Slobodan Milošević, odbio je da registruje Srpski četnički pokret kao političku partiju. Pa nismo mogli da učestvujemo na izborima. A ja lično sam se iz zatvora, iz Miloševićevog zatvora kandidovao za predsjednika Republike kao kandidat grupe građana. I sedeo sam u zatvoru kad je na televiziji saopštena moja kandidatura. I kao pojedinac kandidat grupe građana osvojio sam 100.000 glasova. Možda ovo vama neozbiljno insistiranje na svemu ovome. Za mene je veoma ozbiljno. Za mene su ovo dokazi kako je neozbiljno pisana optužnica. Dalje, kaže se ubrzo nakon toga vlasti SFRJ su zabranile Srpski četnički pokret. Laž. Nikada niko nije zabranio Srpski četnički pokret. On nije bio zabranjen. Samo je odbijena njegova registracija kao političke partije. Jer je Ministarstvo pravde reklo ne može se takva politička partija registrovati pod tim imenom. A on je nastavio dalje da deluje i svoje novine izdavao Veliku Srbiju. A vlasti SFRJ nikad se u to nisu mešale. Nadležne su bile vlasti Srbije. Zatim, kaže se u toj također 4. tački optužnice da sam nakon formiranja Srpske radikalne stranke, a Srpska radikalna stranka je nastala ujedinjavanjem Srpskog četničkog pokreta i Narodne radikalne stranke 23. februara 1991. da sam na svakodnevnim mitinzima tokom predizborne kampanje pozivao na jedinstvo Srba i na rat protiv istorijskih neprijatelja. Odnosno protiv stanovništva hrvatske, muslimanske i albanske nacionalnosti na teritoriji bivše Jugoslavije. Apsolutna laž. Podsjećam vas, to je februar 1991. i dalje. Jer sam uvek pozivao na jedinstvo Srba. Pozivam i danas. Ali ja u to vreme nisam pozivao na rat. Ja nikada nisam pozivao na rat ukoliko nije bila u pitanju odbrana srpskog naroda. Od koga? Od raznih neprijatelja. Tradicionalnih. Nemaca i Vatikana pre svega. I njihovih eksponenata na jugoslovenskom prostoru. Jer ovaj rat u kome smo mi Srbi trenutno poraženi, nije rat koji smo mi vodili protiv Hrvata i muslimana ili Albanaca, nego protiv njihovih gazda, Vatikana, Nemačke, Amerike, Severnoatlantskog pakta i tako dalje. I u završnoj fazi tog rata se direktno eksponirao Severnoatlantski pakt, jer su posustali ti njegovi eksponenti, te njegove marionete.